Siak ni Manong June, siak met ni John Mark, da kami ti four-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Hintay pa bak namin, ti kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karuba, da kamin karuba. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpiping na tegtay nga Ilocano. Siak ni Manang June, siak met ni John Mark, da kami ti four-decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adal tuyan ti programa mang repet kada tayo nga Ilocano. babayin ti sunatay ti biag, ken ayat. Sonata nga kansyonan dagiti pagayam yo, Manong June Cereales. Ken John Mark Pastor. Programa nga nga sa Lumina. Asagot ti KPRP Pinoy Power Radio. 6:50 AM, Honolulu, Hawaii. Adda kamin karuba. Adda kamin karuba. Adda kamin karuba. Karuba, adda kamin karuba. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpiping na tegtay nga Ilocano. Okay, good afternoon karuba at taga Hawaii. Naimbang nga pangaldaw, Ilocanos from Oahu. Oh, akas na magkadagit Ilocanos from Kalihi. Kailian from Waipahu. Kalugaran from Wahiawa. Karuba from Haleyo. Lagi tuyang ka nagriga nga baliksinan. Kabagyan from Wahialua. Kelokon from Waikiki. Oh, di ba? Bueno, sa din naman apo nga pa sa ti Hawaii, na imbang nga panggal daw tayo amin. Kata may sama na apo nga episode din kay mga ganita manipod ka tayo ti pagayam yo. The Four-Decade Duo with yours truly, Manong June Cereales. And John Mark Pastor. Oy, dito lang nga po. KPRP Pinoy Power Radio, 6:50 AM. Honolulu, Hawaii. Honolulu, Hawaii, kunam. Honolulu, Hawaii. Oh, pudno. Amam balaw no kasi nga oras kat busy ti tao. Lunch time nga makungkuna, iso nga adadagiti manarimaan nga agman maneho. Siyempre, dapat nagluto. Perfect. Adamo dagiti nasapang nga ngal daw manarimandan nga again in now. Adamo dagiti agpalpal pa, siyempre. Nga nakaditaw nakatugaw. Nakadikaw mo. Nakatugaw. Iti iti butaka. One or any butaka. No, di ka abot lagi couch kung kunada mo di nakatugaw. Wow, English. One, nakita no ito ka Pilipinas sa kiti butaka, wino di kita bangkito, bangko, and amin na po nga mabaling nga pagtugawan. But there is one thing with them right now nga common. Anya tayo? They are all tuned in into Adda Kami Manen Karuba. Podno lang unay. Adda Kami Karuba kaya. Adda Kami Manen. Awan na dyan Adda Kami Manen nagpukawan. Podno lang unay. Iso nga busatan taman iti alas 12 da iti may isang sonata para kada tayo amin. Kapitana, ipanguluam, dayti asunata. Ingkaalukuyen, babae nga agpatengada. Kastanday ti inkayo, amin na panakimay maysa. Ingkay patapuken sa lunan, ragsak ibakita. Ay kapitana, ni kagawad, agpadpadaan ken ka. Timkad liplipatan, guyudem nga isala. Iwanas wes yung agpadpada, paatiw kakakaruba. Sakay ipagaak itiragsak panakikadwa. Kapitana, ligusam sa lunan wen ala. Biagat tipad na kimay maysa, babae anap ng rekta. Ikatsardeng at pandanggo, ipalayong mo't patong mo. Wanas wes yun abagayo, nag-ay-ayo. Ay kapitana,
ipanguluang daydi asunata inkaalukuyen babae nga agpatengada kastanday ti inkayu amin na panakimay maysa inkay patapuken salunan ragsak ipakita ay kapitanan ni kagawad agpadpadaan ken ka dim kadliplipatan guyudem nga isala iwana swes yung agpadpada paatiw kakat karuba sakay ipagaag itiragsak panakikadwa kapitana rikusam salunan wen ala Gaganti pan nakimay maysa babae anak non rekta ikagsar dengag pandanggo ipalayog mo't patong mo wanes was yut abagayo nagaay-ayo Rikusam salunan wen ala Biaganti pan nakimay maysa babae anak non rekta ikagsar dengag pandanggo ipalayog mo't patong mo wanes was yut abagayo nagaay-ayo ay kapitana ipanguluang daydi asunata inkaalukuyan babae nga agpatengada kastanday ti inkayo amin na panakimay maysa inkay patapuken salunan ragsak ipakita inkay patapuken salunan ragsak ipakita Ditang Ortisonata na pauluan, Kapitana. And with that, we would like to thank our generous sponsors for our program. First on the list we have Tito Mahal ang John Anderson. Apo, Diyos ko talaga, mga maturog kan sa pay balong. Tamati ka mo sumungba nga dagos. Nabalugak pa lang yun, nagpasyaran tayo. Well, of course, ayan, talaga mga Renicos tayo mo, iti Region 1 and 2, nagragsak nga talaga. And of course, we have Janelle Megan Anderson. And of course, we have Maria Hernandez Braceros. Braceros. Oh, Braceros, I'm sorry. And of course, George Versosa and Carlota Ader. Dado and Angel Lamog. Ben and Ana Apuya. And to our producer, Ma'am Mana Amy Ortega Anderson. Kastang aruda. Once again, dagit apo tiga puno apay nga adal at titangatang dagiti pagayam yo. Agtultuli ko maapo iti kinasing ba iyo iti 4 decade duwaw. And kadagiti mat dumapay apo kay nambat nga agi sponsor pa please get in touch with our producer Mang Amy. Ayan nga ruda. Sonata apo para kadagiti producer tayo. Ay para kini producer tayo Ken kadagiti sponsors tayo da ito nga sonata. A song from Vince Hill. Of course, a remake by 4 Decade Duo. Igosyat dita ulong ninal daw makumikum nakairwa mo. Nagpintas pagtaeng mamin tumangad kaniyam di ka pa'y abalan. Tunggal makwentang tinaganan siya. Di ka grupag nga agyaman Aside genti ka ni busanan Anyat makunan Dunyat aramid mo Isut maganap mo Taisut impay mo Isut impay mo Aduti na kurapay nutaraon awan pa'y di ka pa'y agtunay Di tao na bak nang amunat mangibingay pun
maganap mo, taysot impay mo. Isot impay mo. Di ka grupap nga agyaman, asidigente ka ni busalan. Anyat makunam, nunyat aramin mo, isot maganap mo, taysot impay mo. At dapay panawan mo nga agserbiken apo kadipay mo. Kadipay mo. Kadipay mo. Itang ratapo, tiyo mo napaset di programa mi na poluan. Adda kamin karuba dito lang apo. KPRP Pinoy Power Radio 650 AM. Honolulu, Hawaii. Agsubli kami ka aruba kalpasan ti sumagmamano nga kanito. Ano ko matibagam? Palagip. Kanito. Ngarod. Agbirbiro ka kaditi dormitoryo pagyanante anak yung nga babae ngagbasbasa sa Jema nila. Adadtuyan karubati. RNC Dormitory. RNC Dormitory ang masarakan sa DI. 912 Sisa Street, Sampaloc, Manila, along Espanya Boulevard. Dito ikat safe and secure dagiti anak tayo. Napigsa ka na dalo sa water supply. Nadalos ken adot comfort rooms na kang runaan na adda CCTV camera na kan adda pay free internet connection na. Free internet? Oh, social di ba? I love it. When karuba. For more information, please contact Melba at CP number 0927-880-8021 and Rory at CP number 0949-5635408. Ginagdagusan tayo, idi. Kaslo hotel tuunag na. Nagnato terehas ki padar na nakalawlawag pa, teglawlaw na. RNC Dormitory. I love it.